O te whatala whawhale mai maunga lo tātu nuli, nei whau wa tātu whailoai, tātu pukalabe māsani o mena tutupu I Samoa. E me se whale amatanga le nei vai yaso, nei māsina lona se fulu, le tātu wholaunga ia alo maia, o te whapopongo o mena tutupu I Samoa. E mō moantu I tātu tala, o leo wa whailoa, se whinangalo o le loia Sydney le malo o le fionga sua Helen Mowok, I le tūlanga e pi o nātu ngalu ai, ia whailoa ai, e leo ai a ina, e le fionga I le taitai o le atunu o le fionga le pāle mia, le sunga la ule le mani atole o te pola tai vau Forces Smith, tā penanga leo leo e pēna yeile mata upolo tua ia ai, leo lo I lumo le whamasnonga. O le si tūna whailoa e se pepo whamtalanga mai le official lawyer Silina Sauno ai sua, o wa manino lava o ia le whelo inga o sanga tustala ma le fionga le li pāle mia, le na ia whailoa ai, I le pasenga o lau tustala, na te whaaloa no ngia, le tūlanga la mata upo e peo na iai nei lumo le whamasnonga, mai lema whaifoi, o na sopoloa iai sona malo si anga, e whapea o le ua ia, wa aia le mata ngā ruenga o leo leo, o le a whaatino ilo na malo si anga wha le pale mia, e ave sea I mō lianga o lo whaasanga ia te ia. O le si tu fo ina pa iai le saunoanga na wha manino e le fionga sua, o lo iai lo ia, o loo ngā rurue whaatasi ma le teitai o le atunu o ila o taunia, o loo tu inaifo whautuanga whaatula whono e tusai male mata upo leo lo iduma o le whamasnonga. O le whaiunga o le o ngā titono le nāwa yasun se mwai atu nei na whailoa mai eise pepa whamtalanga, ma le sosioloia Samoa, leo lo o atu ngaluai, leo no whaonga ina lea, ma whesilingi lea, o le tūlanga e pei o na yeito whinga whaale minister, leo lo vaaya I le fionga I le pāne mia, le matanga ruenga o leo leo, ma le official o loia sili. Inisi o tātou tala, leo wa whamanino le saunoanga le sui pāne mia, le fionga toi lupe, pulu manuku on semo, le talanoina le kāpeneta, o le tūlanga e au ona ave yei le whamua mua, ma so se awala ina ia, ma whai ona whaau pea, le maua leo whala au ma talawai mai lo tātou whale talawai po le whale mai ma tau tua e au noma se tūlanga e ono motu si hai pa se wapoponga le nei o le nei tala. Ia, o nisi o tūlanga na tautu mai ei I se tūlanga tāua I o tūlanga tātou peu maua ia, ele itau alo iai tātou whala au ma supplies mo tātou mautanga se ngase. Ia, sa whai ele whātou whala inga pāle ale kabineta, ia ma ua awelea noa, ia ina ia wawe whātino tūlanga ia. Ia wane I motu sia supply ma o le tūlanga lo iai, ia ua tu elea noa a mawhaiona ma le valele, po la lava le tūlanga iai. Ia ina ia mawhai, ia wane I motu sia le tūlanga o tātou au aunanga, ia alai soi fo marawina ia mo fala au mo vai la au ia lo fatino ina ia mana mia mo tatu to fitinga mai le whamasnonga mawalunga e se furu ma le fitu tau sanga wa whaasanga I le whale pui pui se tasio tamatolu suma le valu tau sanga le matua o le soifua ina ua whaamao nia mo lianga o le whai ainga whaamalosi ma mo lianga o le matai whale I lona lava a whawhina moni I whamamonga le whamasnonga o loo mawai o le se fulu lua tau sanga o le teni titi leana a fia I soli ngā tula whonon whaatino ina e lona lava tama moni. O se vaenga o le periota maya a perila I le masino me le tau sanga lua o lua tasi leana tula I mai ai le soli ngā tula whono. O le uso o le tina o le teni titi na a fia na ia whailoa I le ofiso leo leo le mata upu ina ua tula I mai le teni titi I le tūlanga wa afia I tūlanga o maitanga. Muli ane na whawhano ai le maitanga o lea teni titi pita I ane na ripotia lava le mata upu I luma o le mata ngā ruenga o leo leo. O se tūlanga nā tu ngalo ma popole ai pe o na whailoa I le whaiunga le whano noa tele o le whamasnonga I le tūlanga le malu o whalo ma whanau teine I o lātou lava mātua moni. Tasi lea soli ngā tula whono lo sawa I le taimi nei luma o le whamasnonga leo lo tele fo I le tūpau tamā o lo o mōli ai I mōli anga lava nei e pe ona mōli ai le tamā. O se pola inga le whamasnonga
o lo tau fia i le whaasalawina o ingoa o leo lo o wa fia i le mataupu. Whapea leo wa whaamaonia na ngā so tulafono. A toa, maafio anga na tulai mai le soli ngā tulafono. Ma se isi lapa whaamtalanga e ono wha i lo hai le whaalawe lawe na tulai mai. Inisi o tātou tala. O le aso sa mua mua o le nei masina o ke topa. O se aso sa lea na whaamawina le whaatino ina ai leo se sau ni ngā noto. E mo moli antua i lumo le tapa au sili le langi. Le tūlanga o tiute e pei o na whianga iai ma whaia onga. E pei o na sila fia le whai unga le vai aso se mwai atu nei o le aso whaapitoa le whaabao le maro. Lea na whaatawa ina ai le pito la au o li imatama i tai whaia onga. O ila tau na whita tunga, i le hao o ina mai o whanau, le lava watu ma ti e ai i so se ngā ruenga ma so se tofinga, e mafua mai o le pito la au a whaia onga. Na mawala wanoa, le silingi ai fo ima whaasoa mai i le ofisa sila mtanga ruenga wa onga, le fionga e au Christopher Hazelman, e tusa ima le nei aso, ta ua ato e fo ima lona fo i tute balawina. E whaia ma ngalo i whaia onga i ngoa, o whanau na o ngai ala ai le ma whai e tamaiti na ngalo na whai aong wei ko le whai aonga maali e po le whai aonga sa wā e le ngalo wei so e o whai mea lewa wei o le tau talu na o whai aonga e se whai ale maali o mea manatua i tamaiti ia o matutua o mani tangata ai o mai ai si whai mai ai au make mangkuanga o e lo ia lula o lo lula ale makelo ai oi ia mo ko kari no la ia o ko foi lo ma foi nga va min singara o nga ia o kulanga foi o nga wala mfanga o kulanga fa pena Male tanto tala muli o le so po le amtango le neva ya so leo wa usuia ai mo le te milona lua le fono tanga po le tau fianga le parlemene i le paia inga lona se fulu mare valu. Le no fuanga na whaatau tino ai ia le tulanga le whaatau tonga i tuana i manto le ua pokalame pa ua whaatino ai le whaamoe moe i le amatango le neiva yaso. O le alim whaiona a waile tai tai le tunu le fionga la ule le mali atole o te apola tai vau forces me e peiona whaamaunia mai le fionga le sui pale mia toi lupe po le munuku o na semo i se whelo inga mastu stala i le whaiunga le vai yaso. Sao no le fionga toi lupe o mai al tau tonga ma ua mau foi le malosi. Le fionga le tai le tunu pita iane o fautuanga mai fo mai na whaatino ina tau tonga e ao ona malo lomo sina teimi a o le ito iau tō paa mai i le atunu o mole whaatino ina o lona palawina. O le aso sfuma ni iwa na masina le nei le ua whaamaunia mai e le fionga le sui panemia o le ato i talio mai ai le whainga malanga o le singa ngase le tai o le atunu. Tō lunga tātou pokalame peona tātou mafuta i le amatanga o nei vai aso tātou pila i le aso taia o ane ngalo. Tātou live stream fitu tolu wha ono li maono te wala mai ai. Ia pe te whiso tai mai fo i lunga le tātou messenger ngana sa weta whianga. Ia ma whaatana noa. E pokalame au ngā ia mole mai moase de sila tu saolo tātou no. O a inga fo i tūlanga i peo nei ai whaalawe o maliu, whai poiponga, ia sa whai reunion, tau sala online, ma le tele mai. So i pōmai mai.